ma'rifah kagak lepas Lailatul Qadar sungguh-sungguh tak ma'rifah kagak lepas Lailatul Qadar. La ilaha illallah kelima baik awai jadi arus kursi lo dengan kalam sinar orang di sinar puncak arus kursi lo dengan kalam sinar orang di sinar puncak. La ilaha illallah kelima baik kiamat menyawan dah kenal lidah Allah Allah dah kenal hati menyawan dah kenal lidah Allah Allah dah kenal hati.